Азыр юридически оформляться еттім да, еттім енді как частное предприятие, налог төлей башладым. Ну, налога так себе вроде мен ярым. Өзім ішлеп керем, іштен налогында жете, Аллаға шүкір. Шuna фундаментler saldım, stollarga stanoklar, жия башладым, станоклар сатып алып bo'ldi. Çünkü kıvatlar var. Vay bizim yazar kuldaşta olup var деген ясаймын деп. Конструктор. Респонсабл станок, ну, koyan şekilde. Мына бит. Bunu inşallah adamlar vitamin dedi, şirin tegistler, nasıl da kile, okşa da batakına kirip gitti деген ki 46 мың bir-birinin üstüne kirabedi. Bana kredit saladan rayondan niyeten biri güzel. Bana şunu tuktali, чтобы мы все отплатили, не перенес. Ну ладно, опять. Вагон ütüyebek bu, april ütüye, iki, dert süre başladı mında, koyayım mında. Vagonkalar da kile, neden de kile, за граница da kileler, bir yasıtırda ümitlengen tavar. Mında senin yazarın уже югка şıga. Sonra yorta neyinde уже dert sündü de, toşladı bu işke, kul sırkeldi. Ya налоглы габанту лимитinde, ладно, налоглы қазір орттырды бар да, балтымы. Ну, төлеу былай, еще зіріп кеттінде, ойыштан. Доход болмасын қалай бит. Бізде ел шулай бит. Сонда, Әдет күлкісі. ничего мен айтам, ушана келген правительство, екінші түрлер кетір. Куя ушана келген, екінші жылдағыр 12 мың шақпа. Ушана бар. Онда енді қазір нешеге бар. Bir hafta olmadı былай söylemişler. Yok da oldu. Başka şu bu. Neler yazıp деген gibi. Податбестен okşa alıp diye. Tüledim bunu. Приставlar келе başladı. Описывать-терге. Паразитлар. Карник позор деген деген паразитлар. Сен должен быть, давай. Паразитлар. Шевелится, дери. Сюра, статья айтып ебалсыз. Abi stатья тебе yazıkla ya bu. Bana bir революциядан соң Ленин бүйтіп шығарды деген. Неlerden и 22 тысяч гектардай барды сельское хозяйствоға. Жіберді бе, олар барып сонда бүйтіп сельскода біргелеп кетеді. А бұнда приставлар описывать-тара келелер. Бірақ мен де сұраймын, олар барып керуге тиішлер. Шының үшін бұл қазіргі бүгінгі пресс-конференциясында выступать кәліне көтердіңіз. Орандан соң, оның интернет сюда, две зимы еще надо потерпеть, потом дела лучше. Малый бизнес будем разворачивать, малый бизнес не интересно. А за что малый бизнес? Будет двуличие. Лицемерие. Будет постоянство правительства. Bir aldattılar, iki aldattılar. Bunda karşı investisiya da kelmeyi. Bir de kelmeyi bu neadekvatlı bu Rusya degen, ilde degen. Bana şu aşılar keledi. Degen